Сывлық сынадыпсыре эфирда вести интервью. Паяна бір халхивығы 3-4 пірі коронавирус инфекции бірге калайжы бар. Студияханы сен Валентина Ивановна Тельцова, ингеклях медицинын, тада васкавла медицина полышвен, республикари центрен теп тухтырен шуме, Зоя Николаевна Николаева, Шубашкарды піремыш клиника больницын тухтыря. Сывлық сынат парсере. Ирыгун булдыр. Сывлық сынат пар. Коронавирус эпидемии бірге халі илтмен жин шукта болі. Раширеде он пачерлене шинсене шута илня. Шав самантрах нумайшы білмеште мүлле червал. Шак вирус инфекция ұштан тухна, тада мүлле сарылна. Цепленрех ландар сапар хатархашын. Премеш худ шак вирус икибинде вонда хармыш шул вешинче Китай республикинче балыртна. Ку вирус мүлле адаланзагайны халде балымар. Анчақта уған хулинче теннис товарзем судаган пазарба шигынма булдарны. Грипп тада эти вирус инфекции синчен коронавирус мінбе уйрылзадырать. Грипп чималданах температура пиде хывырт үссегайнебе, тада верелендернебе уйрылзадырать. Шабығытрах шуды жине пыхма пиде канзер кужа ыратарать. Мышцы зем тада шымжак пиде хыды ыратма булдарать. Шин пиде хывырт ывынать, вырдас келезе дырать. Грипп вол пиде хывырт адаланзага ганчир. Коронавирус чиребе чирлеген жинзем. Ағал чирзенжен нембеде уйрылзаты машы. Бізем ұрық вирус чиребе чирлеген жинзем бегех үзіреші, сунаслашы, эчхудывашы. Бізен температура жекленет. Шабығытрах пиде сывлы шитмені бе азапланма бұлдарашы, е көгір ыратны бе азапланашы. Мен жын вара шак черден пөтімтеншпе пиде харашы. Мен жын дезен коронавирус чире пиде хывырт адаланза бұрайды. Ку вирус шынра жына пиде хывырт күжет. Шавымба да мен бұры тенжібех хывыртрах шак чире чарма пиде нумай вайхурашы. Пөдім тенжібех. Коронавирус чималданах кама ерме булдарать уйрамах камжан валхарушы шутланать. Кучир терле юземре шинна ерме булдарать. Ытларах тавара утмылдан ертне шинсене, е вырага гайны чирлегензене, сахар жиребе, чере жүребе, юбке тада кипыр жиребе нушагаланзене ытларах леге лекме булдарать. Шак вирус инфекции бе чирлене шинсене сыватма булате? Сыватма булать. Халки паянхи гуна жутласан, пиликшин Россия Федерациясынче сывалны шак черден. Міншіндесен медицина ішченесем пулышу барашы, пақсадырашы шинзене сиплезедырашы. Нумай шыршывра халі коронавирус инфекция алхазать. Пирин республикара шак черден сыхланас сезен мүлле мерзем ешінна. Чуваш республикинде пуш уехен вунза кармыш числинде регион пушлеген ядырлаза хужу кларна. Шак хужу майбе республикара пур хулара пур жертреде, но май жин худшинаган мероприятизене иртерме чарна. Институцинде вренегене студентцине дистанции ле вренме кужарна. Школ аджизене шургунихи каникула яна. Тада педем медицина организация зем эшлеме хадер. Коронавирус чиребе чирлеген жинзене, тада візем чирлеме пулдараган жинзене, ют шыржывран келеген зене, кецелме, тада вырнаштарма хадер. Шен чирлемен пулзан, хыйне аяв лайғақ туят пулзан, вунва докунлыға келде юлма сенеші. Шабығытрах візене тухтырзем пықсадырашы, тада кирлі жух анализем илме пулдарашы. Он зарбушне аэропортсенже ютшыржывран таврнаган шинзене шуда илеші, візене шамбегех вунва дукунлыға келделар мағыдашы, шамбегех хыйын сывлыхне пықсадыма хужашы, тада сывлых нажырланет пулзан, иберкаланы сунас, е көгіріратны, сывлама канзер пулзан, температура шеклензен верелендерет пулзан, Васкавлы положу номер зембе, шер вище шыңғыралама болады. Тада талагебе эшлеген херю линии телефоне зембе шыңғыралама болады. Кумбек номер зем вище. Роспотребнадзоре номер зем аллы закыр, ширым 2 хирых закыр, тада аллы закыр, аллы бірре утмылулты. Тада Чуваш республикин сывлыға сыхлас министерствин вери линия ширым улта вундвата. Шав телефон земжине
талык хушибе шыңгыравлама юрайт. Коронавирус черебе температура хабарза гайзан шыңгыравлаган шинзенжен ядарлаза тірлерен ыйдузен барашы. Хыжан жерлеме бұшланы, мінжін жерлеме бұлдарадыр. Хыш шыржывзенжен тавырны, пызык аэропортсенже, пызык чугунжул вокзалезенже бұлма бұлдарны. Шамбе ыйдузен барашы, шамбада пиде теплен кашни ыйдыва хуравламалла. Чуваш республикинже коронавирус ансарылдыр дезе. Республикара оперативный штаб ишлит. Тада сывлых азыхлас эш министерствин ядарлаза каларны хутсем дугашы. Кашни медицина организация хын сотрудник земвали, тада мінле ишлемели ергезем каларны. Тада хызен шалды медицина организации хушинже, медицина сотрудник зен хушинже, мінлерех ишлемели бірге ядарланы хутсем каларны. Медицина организации зенче коронавирус инфекцияны хириш-керешме хадере? Хадер. Малданах перин республикара да коронавирусран шихаланастезе тахшанах терли мероприятие земердеща. Карладжу еген шерім сакырым женжен духны сывлых министерства приказыбе поликлиника зенче, сунаслаган зене, юзереген зене, температура бури зене, уйырза бана кабинетсем ежынашы. Тада коронавирус черебе жерлеген онла сарылна шыржывзенжен килні жінзен, вундвада кун хушинже, бақсады майы жынна. Стационар зенже карантин ушна. Больницара вырдаган чирлі жінзене, юлдашсем, тада тывансем, кертмелі мардуна. Медицина организациязем коронавирус инфекция келесе хадер. Республикара инфекциялы стационар зенже койка фонже хадер. Тада реанимации бокс койка зем ергелене. Медицина организациязем скрининг тада сиплемели аппаратура ба комплектланы. Хальхи вғытра больницара лаборатории зенже тереслеме кирлі тадық материал зем, тада дезинфекции думалы хадерсем, антисептиксем шиделіклі хадерлезі хуна. Куз ал жерден сықланас тезен мүлі ергене пұғынмалы, мүлі сенюзен памабылдарады резерпирин телеграфшызене. Жерден сықланас тезен чималдан. Обществолы вырынзенже пулмала мар, премеш, медицина маскызене тұхынмалы, уна иге вижи зехетри улыштар задымала. ОРВИ чирлеген зембе шин сунаслать пулсан, юзерет, сымза юхтарать пулсан, пөр бөлімре шин зембе пулмала мар. Тада тулдан керзен, шин бадел болсан, абатши зумен, яланах алысене субын бежумы шумала. Нихы жанда алысене жумазыр, пиде, тата кужа, тытмала мар, мінжіндезен чири риски юзе бұрайд. Бөтім тыдаган ябала телефон, планшет, компьютер, тата седел давраш, антисептик сембе шылзады мала. Ибер хынахна пурде. Бір-бірне тел болса, алы барап бір. Анжақ тахалхи вғытра. Албама, тата чуптума, андыры жыр. Кашни килде хын. Ал жылы, тата шыл шоткой болмала. Чималданах майы пурдаран килде юлматыршмала. Ют шыржывзене, пызык хулазене, каймаламар. Пызык суду илю комплексзене, центрзене, кинотеатрзене, нумай жин булаган массалы мероприятизен шүремеле мар. Кирлі жух соревнованизене, тада олимпиадызенже, тірлерен конкурсенже де худшын маламар. Май бурдырых килде тада чи кеске шулба, таза сывлышпа шүреме тыршмалла. Вирус черебе, шавушынже коронавирус черебе жерлесмар дезен, ядарлаза лайха батшмелле, вғытра канмалла. Же шүрене жүхне ужы сывлышпа шүребен тыршмалла. Таза дытмалла алызене пиде зоникалыны калзах вардженде. Тада тодышырақ форточкызем ұшса ұжылдармалла, сауынышлы болмалла. Мінледе бұзан ингек сиксе дұғас бұлзан, яланақ кирлі телефон зем жіне шыңғыравламалла. Калазақ вардым бірінде талық тұршыбе ішлеген телефон зем бұр, тада васкавла медицина пулышу бараган службин телефоне шер виші. Шыңғырлама бұлдарадыр, кирлі үйдузіне пама бұлдарадыр. Онды специалистем сире яланақ
кирле хуравзем пама булдарашы. Хураган сене сенетпер. Температураға барсан, үйіслік болсан, суныш болсан, келде аларыр, тоқтара келе женер. Анжерлер. Зоя Николаевна, Валентина Ивановна, тавах серет пирене тусене хуравлама килешнежень, теле куравшизене паха сенесем панышын. Сыва болар.